Edisiwo Aadhaar taisa bonani Aadhaar ni bumung thik khainani abo kwbangma Aadhaar ni tei samosa tiprasani belai kheno hachal thangui khaimaya aborokni bagui tongthokma khobor kaisa Khumulwngo tini khulogui rekha kwtal khai Aadhaar jara swnamna muchungnai bumung bul boyes miliya abo hairong tei kwbangma samosa tongma rokno jwngjal tongmano tabuk o gana o mankha Khumulwng Grami Bank ni gana o aro kwtal khai office khulogui rekha Radhapur PS ni gana o khai kaisa office kwtal aro Aadhaar ja swnamna muchungnai aro swnampai manai hinui tini khulogui rekha aro manjakha Guwahati ni director Aadhaar ni tai TTADC ni CM Purnochandra Jomatia soho CU soho kwbangma Aadhaar rok manjak phaikha tai office ni staff rok bo manjak phaikha obo tini ni simino oroni samung Aadhaar ni tei samung tangnani bagui oro jogalijaka nainai di norokni TRN TV ni bisingtwi Artikel buchijak saimano Aadhaar sudo essential ya Aadhaar mandatory sing thangkha Aadhaar kaisa document nangmani simi ya bono badota se khairo jakha nongjek pasi bono mananai baksa ration card kori cholai mano mairong simi simayang nini voter id card cholai mano bot simi simara yang amai কয়েকটা document tongo mane particular boni bangai simi nung chamongso yaja Aadhaar ke thong jaga sinango nini tabok vote id card khaini bu Aadhaar card nango nini aro entry khaini bu Aadhaar card nango mane joto jaga Aadhaar card nango sing especially kami am sayo tongnai rok bomahai problem face makai ni rok joto ni siu oro jiradia thangkha hingke kwbangma 99% chini Aadhaar ni odai ni team rok samani 99% cover angjakphu hingke asai kha hingke no Aadhaar card nango asai kha hingke Aadhaar card nango boni bangui o jirania ni am sayo jodi busuk borok asai tong dino tei update khaine ni bagui busuk thangtong hingke a particular location no rok thangkha hingke borok kwbangma hakchal mani gari bara roi thangnai phainai hingke nironi bagui lukroni bagui especially je para kamiam chaigo tongnai roni bagui blai problem face khai hani bagui no chung TTADC administration one chokha chung omhai khai dema hai hanoi chithi rok rohlaikha tini kaisa jagao ungkha hani bagui chini odai ni pura team rok no support khaimani bagui blai khe hambai chung omhai khe teibo kamiam chaigo nangkho nini 50 kilometer 30 kilometer hasalo thangui Aadhaar center chudu update khainani bagui thangui line kwbangma basawi ulo phirok ma phai tani ke boroni buto manually samung ma khaibu Aadhaar jara photo bunai update khainai borok buto manually ma khai manually khaimani borok bu capacity nangu haichi o capacity ni baire borok bu samung khaimeya salo busuk jona khaima 100 jona पूरा दिन अगर काम करेगा तो कितना लोगों को अपडेट कर सकेगा एक मशीन 250 लोगों को 250 लोगों को 2 मशीन 500 तो उनका हिसाब से 250 से ज़्यादा एक मशीन नहीं कर सकेगा अपडेट हो या एनरोलमेंट हो तो जब भी शहर में जाएगा पहले से लाइन था लंबा लाइन तो गांव से जाएगा तो आने जाने का जो कार फेयर है वो खर्चा करके जाएगा बाद में आज नहीं होगा कल आ जाओ ऐसे करके अपॉइंटमेंट दे देता है तो गांव का लोगों का बहुत प्रॉब्लम फेस होता है वो भी गरीब लोग तो हर क्षेत्र में Aadhaar यूनिट होना चाहिए क्योंकि गांव का लोग अनपढ़ लोग है ज़्यादातर लोग समझता नहीं है अगर शहर में जाएगा बांग्ला भी ठीक तरह से बोल नहीं पाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है तो इसलिए हमें आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ हर क्षेत्र में कम से कम जो भी डेंसिटी ज़्यादा है उस एरिया में पहले Aadhaar यूनिट होना चाहिए क्योंकि जों Khumulwng और नि शुद्ध Khumulwng नि बरक सिमी बेनिफिट गया जे और आसे पासे Khumulwng तो खवाई नि तंगनाय बाजल नि तंगनाय अम्पी नि तंगनाय गोबांमा बरक और तंगफायो ताबाव ति प्रासा नि कायसा सहर ungoi thangnai
इंगे निरनि बागै गामियाव थाङै खायमानि साय अर नों हागौ इंगे बिलाइ सुबिदा आंनाय आं आसा खालामो जोंनि अरनि अफिसियेल स्टाफ रक हायनो अपारेटिव बुंथों जाहाथे हासालनि फायहांखि फिरावै माथों ता माथांथों मनो जों चेष्टा मा खायनाय दैबो फायनाय साल' निरक हायनो अमाहाय आसुक सामा गाहाम जे स्टेप नाजां माने अमा हयতো बाक्सा सिम्पल उंजां मावा आधार सेन्टार बा थुंजागा दङ होनो किन्तु नि नक गाना तो करिब्ले नों अरनि बर' रक जिरानिया मा थाङो जिरानिया थाङै दिनै याहि फिरक मा फाय इंगे बसु प्रब्लेम अरलेनि नक गानाव ताबो फाय फिरक मा थांफोरनो कोनो गारि भारा खरच रै निरनि बागै दिनै फायदि दिनै या खाना फायदि इंगे निरनि बागै अनेक गाहाम अनेक सुबिदा अर जागा मानाय जोंनि स्टाफ रक बाहायनो कोअपारेटिव बुंथों दैबो माने गाहाम के सेवा खायथों जेहेतु बुमंसे आधार सेवा केन्द्र इंगे गाहाम केनो सेवा माबायथों आसो नोंथों जतना